horma ko hakkude maɓɓe heferɓe ɓen kono ɓe heɓi horma kan hakkude maɓɓe julɓe ɓen wa qala taala allah towɗum o wi kadi waman qatala nafsan bigayri nafsin kala wo man qatala nafsan bigayri nafsin kala wo ittuɗo wonki warɗo wonki ko alda e yottagol hara ko wonki go o wari ko ɗum wasi o wariki aw fasadin fil ardi ma hara o waɗi bonnere ka leydi bonnugol ka leydi ko yeddugol allah ka leydi waɗugol shirku ka leydi waɗugol bakkatu e goopi ka leydi fa ka annama a sikkay qatala nasa o wari yimɓe ɓe jammi amɓe fuu mo wari wonki wooti no wasa o wari yimɓe ɓen fuu ko honno waɗi haray o tonti toŋeɗen ko ɗum waɗi ɓiɗɗo adama aran attinoɗo warde on qaabila ɗo hañodagal dari kala warɗo goɗɗo e hoore tooñe geɓal qaabila ngal yahay geɓal makko ngal mo jogii pourcentage kala wo warɗo goɗɗo e hoore tooñe ɓay ko kanko waɗi on sunna ɗon kanko sunnini ɗum ɗon kanko holli ɗum ɗon no waɗe nafus ko ɗum waɗi o wi ɗo no wayi so wari yimɓe ɓen fof nam waman ahyaha mo wurni wonki kin kadi etike ha won soofi wonki kin jaɓitiki ɗo kadi faka annama ahya nnasa jami'an himo wawi so wurnti yimɓe ɓen fof ɗum kadi ɓay sa onti etike fino wonki kin daɗira mayde soofira wonki kin none wono etori soofugol wonki kin ha wonki kin hisi haray o holli yimɓe ko ɗum ɗo watte nonno kadi kala etoyiɗo soofi wonki kin ɓaawo makko ɓaawo ko waɗi ɗo ko haray kankadi mo mari ɗon geɓal no wawi o kadi laɗo maki toon man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min gayri an yankusa min ujurihim shay'an wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wizru man amila biha min gayri an yankusa min awsarihim shay'an ko gotum ɗon ɗon holli wonde yimɓe ɓen wonki julɗo ɗo teddi ɗum wona ko hana bonnirede ni tun e saminire daɓɓite saminire walemum ne sabere kono hande e nokkeli boyi wonki julɗo tedda hitta ala hormako so wara men akko jelo no ko temeɗɗe ɗo tum ɓe wari ha nafus kon ɗum ɓe ko julɓe jakatu wallahu almustaan walla daali wala kadi ja'athum gondi ari e maɓɓe rusuluna nulaɓe amen ɓen bil bayyinati e dalilji shariaji ɓanginoji ɓanginayɗi hollayɗi ko harmi kon e ko dagi kon summa refti inna kathiran ko heewi minnuge ɓeɗo bada dhalika ɓaawo ɗiɗo hujjaji argol ɓe anda ko harmi kon e ko dagi kon fil ardi ka leydi la musrifuna ko ɓe fantimɓe e waggol boneji ɗum ɗo ɓuri hulɓinade ɓe andi ha ɓe gayni ɓe tewi noon ɓe waɗi ɗeɗo ayaji holli wonde julɗo on ko e mandeji allah jeeya ko anditirte allah subhanahu wa ta'ala ɓay allah subhanahu wa ta'ala kanko o yiyatake ko no andirte ko golle makko ɗen ko waɗi kon mandeji ko mandeji ɗin inni alba'ra tadullu ala alba'ir wal atharu yadullu ala almasiri e wi jañeje ɗen hollay ko ɓakki jañeje ɗen konno ɗon andi yayinna ino ɗo hino ko ɗo ko edino ɗo hino ko ɗi ɓakki kon nagge nge si tawi nge suuɗike nge ɗaɓɓama ha yiyaɓe ka nge ɓakkino he nge woɗɗaɗo ino jañeje magge on ɗo ɗum ɗon no tindinore wodugol hunde nden ɓe wi batte teppe ɗen holli goɗɗo rewi ɗon ko goɗɗo rewi no batte teppe makko ɗen idan allah subhanahu wa ta'ala o andirtake so'irɗi ɗi joyi wona yi'ugol mo wona nanugol mo enen en nanata hito makko Musa en annabaɓe goo nulaɗo ɓen ɗon ɓe nani hito allah ngon tigi ɓe nani haala allah ka kono enen en nanata en mettatamo kadi anden no haaɗi ma no lammi
luɓata en kadi ɗum ɗon fof en so'irta kono noon pellet himo woodi waɗi no woodi golleji ko tawata en anda hay goto golluɗo ɗum ɗon si wona kanko wawata wadde ɗum si wona kanko idan wona hunde yiyande tun ma nanade tun tawata no woodi waɗi neɗɗo no mari haqqille pellet hiɗe mari haqqille pellet hiɗe mari wonki kono en yi'ali haqqille men ɗen en nanata no uuma en mettata ta eno lammi ma no haaɗi luuɓata en ine ko haqqille makko ɗo mi luuɓude ɗum wonki kin kadi wana noon kono noon kala wiyaɗo o mara haqqil o seytinayi no woodi idan wiyatake tun ko hawasul hams so irɗen joyi ko ɗum ɗon tun andinta wonde hunde no woodi o addani en ɗo ka makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis arno on ka dambugal ɗo ko kanko watti hadisaji 292 bi deftane fuɗɗa jangede wa an abi musa o itti abu musa al ashari radiyallahu anhu qala o wi'i kanko abu musa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki almuminu lil mumini julɗo wonande julɗo ɗimmo makko on kal bunyani no wawi wono maadi yashuddu ba'duhu ba'dan yoga e muɗum no haɓɓa yoga no sembina yoga no jogodira e yoga wa shabbaka bayna asabihi filliɗo on abu musa ka firugol ɗum o wi o naadidiri o yollidiri kolli makko ɗin o jogidiri ɗo waɗi ni shabaka ko réseau koko ukkodiri ko jogodiri o waɗi ni kolli ɗin o wi julɗo e julɗo no wawi wa maadi jogidiray ɗum ɗa nottoto e ɗum ɗa o waɗi ni o wi ko ni wayi ko ni julɓe hani wawde ɗen andi maadi ko birikire ko ɗum hiɓɓidira siman waɗa hakkude muɗum notidira kolodiri ko biriki ɗuɗi o no ɓe piyo e birki ɗo no ɓe piya ɗo wana 100 an tun ɗa wawi argul fusare fopp towna ha sa towni akkiti wiya poso sa towni ndeɗa kadi akkiti wiya poso kono si ɗe hiɓɓidirama ha gaynama siman kolama ɗon bakkidirama jogidirama ɗon ha towi dowga sa ari a buɓɓike ɗon ko an yanoyta haray tiiɗi gotun kum tiiɗa wawata kalde hay fus sakkata ko hay hunde kono si ɗum jogidirama ɗum bakkodiri kunɗa siŋike kunɗa nottike kunɗa a sa ari ɗon a taway dolni a taway wawi sakkade hande kadi no ko madina ɗo rewata tartoye nam o wi ko noon julɓe ɓen hani wawde ɗoy noon ko julɗo ɗimmo ma on woni doole maɗen ko fi on ɗum aybinantama ko fi on ɗum yiɗata yo potto takko ma yo maayu andi ko jakko doole maɗen wonɗa e bonnude a anda ɗum ɗo holli julɗo on no hani heɓude hormaku tele julɓe ɗimmoɓe makko ɓen ɓay ko ɓe dolnirta kanko kadi ko kamɓe o dolnirta hadis ɗimmo on ɗo ko kakko watti 293 mbi deftane fuɗɗa wa anhu ittama makko kanko fayin abu musa al ashari qala o maaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam on laɗo allah o maaki man marra fi shay'in mo rewi e hunde min masajidina e juulirɗe amen ɗen nelaɗo maaki mo rewi no taƴitude ka juulirɗe amen mo rewde ka takko juulirɗe amen aw aswaqina ma ka makitiji amen ka luumoji amen ka marché ji amen wa ma'ahu tawi hino wondi e makko kanko rewowo on ɗon nablun gaawal ma on no wiyete nabl ko fampete ko imma gaawal ko seeɓi kon ko labbeeru ko tukkirte kon ma ɗum ndagawal
ko dagaje ko fampete ko tawi mo jogii ɗum fal yumsik yo jogito aw ma ɗum kanko abou moussa woni ko sikkiti ko konngol hongol nelaɗo makko no aw liyakbid ma yo tamu ala nisaliha ka ceddi mundi nisal ka seeɓi ɗon yo jogito ka seeɓi ɗon o jogora ɗum bi kaffihi newre makko nden an yusiba fi wota o tufu ta o barmin ta o memin ɗum ɗon ahadan goto minal muslimina immorde e julɓe min ha e ɗum ɗo bichein hay hunde misal ngal no laaɓira ɗa jogii kaafa ka mara holgo ɗa rewde hakkunde jama o ɗaɗo makki ka ɓuri seeɓirde ɗon waɗɗon junngo ma ngo a andi si andi junngo ma ngo no ɗon si goɗɗo duɗɗi ɗon ko an tufoto a wattana ila ka wota jogor ka dokkode ga accita melni din e yimɓe ɓen yaatungo cuka a tufilan noon ko no jogiɗa no ko barminta a barminiɗa ngayi e ko kaafa kan ɗo ko ɗuma ko laɓum kun jogor ka tana o woniri ɗon ɗon ɓay tun an hiɗa andi ko tana woni ɗon a rentoto kono si tawi a jogorali ka tana woni ɗo yimɓe ɓen kañum anda no ay goɗɗo ara naso e maɗon tun o barma o anda puisque neɗɗo o rentatako ko anda ko si a yawdi hakkude yimɓe ɗa jogii ko barminta jogito ko barminta kon telen ka barminirta ɗon fiwta barmin goɗɗo ko ɗum o faala e yewtude ɗo ɗum ɗo ko noni mana o mana mum ta lorru goɗɗo si ari tawi ya jogii goɗɗum ko lorrata nda rewde ka yimɓe woni eto dey rentoɗa hara a lorrali hay goto ha feƴƴida e mum to nda rewde e yaade e juulirde jama ko heewi kon haray no ɓiƴodira ka juulirde hara jama no woodi ka juulirde tentini fewde wamtu maɗa rewde ka marché ko heewi kon jama hare no ka marché hiɗa jogii ko barminta suumu ko barminta kon tabango wiɗo ya waɗu yon tigi jogitor ɗum ɗon newre mum nden kono ko si ala e holgo si tawi no mari holgo fewdo ɗon wattu ka nder holgo ha feƴƴa no faami e ɗum ɗo joni si a jogii finkari ya rewde ka hakkude jama ittu kural ngal ma waɗa sirete on kala fes tawa honkata ko ɗon fetta kalu ma itta kural ngal fes watta ka jifamana ngala ma yaha siko kaafa waɗu ko ka nder holgo ha feƴƴa siko laaɓi men waɗu ka nder holgo ko seeɓi men ma towna dow arana ya aalu ha barmina goɗɗo siya ko ya rondi ya jogii kadi kala ko jogiɗa dow ko tawata cukkay yimɓe ɓen ma tappayɓe ma honkayɓe ma tartoyo si tawi a ala no jogora no janɗi no juuti tartoyo nokku goo hara a rewani honkuɗa goɗɗo on on tam on barmina ka hoore ɗo da a wakira arana potti ɗon kede min ali côté a feƴƴali ko bimana yo neɗɗo jogito tanaji mum ɗin hara ɗi hewtani yimɓe ɓen ko ɗum hadise on ɗo faala en hollude o addi tun exemple jogiiɗo pihum seeɓu kun no rewde hakkude jama ka ɓiƴi ka seeɓiri ɗon yo eto ɗon hara ɗon himo contrôle ɗo moƴƴi mo jogori ɗo juuɗe makko ɗen hara si barmay ɗo ko kanko muttafaqun alay hadise on no fotta e sellugol muɗum hadis tammon ɗo kanko watti 294 bi defte ne fuɗɗa jangede wa ani nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu itama e oɗo komin sigari sahaba ko e fayɓe sukaɓe sahabaɓe fayɓe ɓe towali duuɓi num wonno fewde laaɗo sallllahu alayhi wa sallam qala o maaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki masalul mu'minina misal julɓe ɓen sifa julɓe ɓen eɓɓidirgol julɓe ɓen no ɓe wayi noon hakkude maɓɓe fi tawaddihim ka yiɗodirgol ɓe wa tarahumihim e ka yurmodirgol ɓe wa ta'atufihim fayin ta'atuf e tarahum fayne ko gootum ya'tifu alayhi ko fayin ko aanangol mo ko maapagol mo ko ta ɓernde makko nden no yowi e oya no ɓe yiɗdiri noon ɗum ko honno misal muɗum o wi
masalul jasadi no wawi wono ɓandu ndu ida shtaka minhu si wullitike ɓandu ɗum udun teral wullitagol mana heeɓi musendi tadaa lahu noddodiray sabu ndi musendi ɗon sa'irul jasadi ɓandu ɗum fof e noddodira bisahari e angal ɗanagol wal humma e heɓugol pali o musendi ndi misal goɗɗo go kadi annane ko ka kolli o waɗi misal ngal ka kolli o waɗi misal ngal ka maadi joni mo wadde kadi misal tammal ngal ka ɓandu wani fi no julɓe ɓen no jogodir tawa ko hunde wotere sa memiɗa tun ɗa kadi no wawi ko ɗa memuɗa o wi ɗum ɗo julɓe ɓen hakkude maɓɓe kaɓe yiɗidirgol ɓe yurmodira ɓe anidirana ɓe welda no e ɓandu neɗɗo goto ɓandu ma an tere ɗen no ɗuuɗi toon teroyte koyɗen no toon kolli ɗin juuɗe ɗen noppi ɗin ɗum tere no ɗuuɗi kono kala ka muusendi yani e teral ngal ko ɓuri woɗɗitoyade o wiyen ko koyɗen ka kolli ko toon ɓuri woɗɗitade central on ko ka hoore ga e ka ɓernde kono kala ka muusendi memi tere ɗen fopp noddodiray e awa nawnare yani nokku kaari fo gitere wonde ƴaaray gonɗi ka wonde noppi ɗin hen gay hay mbiɗa muusede hay mi ala e nande tano naka nanowru ɗum fes koko honndu ɗum ko honndu siɓaturu ɗum ka koygal ko ɗon woni e muusude kono ɓandu ɗum fopp so ay on tigi waalo o yiltodira ɗon tere luttuɗe ɗen innata non non ko kolli ɗum kon terte yandi min ɗo mi hakkitande e ngala miɗano to woni mimi fowto to woni ɓandu ndu foppo mayru haray ndu soyi ata joni ɓandu ka memɗa no ɗum ɓandu ma no wuli kono waɗi wallay ko ɗum ko ullugan ɗo woni e musude tawa sa memi honde ga hide wuli mana ko ɗum o faala wiide ɓandu ɗum foppo noddodiray sika angal ɗanagol ka muusegol ka wulugol fof haray ɓandu ɗum foppo no jogodir no jokki enɗam ɓay jana num memi nokku goo koni julɓe ɓen hani wawde ko ɗum woni misal julɓe ɓen si gooto heɓi ande no foti julɓe fopp ana si gooto heɓi welo julɓe fopp welto ene julɓe Allah musidɓe hara julɓen ko ni wawno sikku ɗon ɓe no hare no welno foolude wallahi harayno ko julɓe woni fewjude aduna o yimɓe wawɓe ni haysi ɓe ɗuuɗa kono haray ɓe ɓay ala ka natira andi ko heewi kon say janano on arata tappa yimɓe wo ko heɓay jolkunka o natira ko e yimɓe goynata ane kaari an kono an jokkuɗa kaari ko honno wonɗa e dogude ɓaawo on a anda on no wamma honno mi hari mi anda on no wima hunde kaare kono dogata ɓama kam non ko noon sooɓe awami akkiti ɗo joni ko enen heɓa ɗon jolkum yaha noon ha pottidira seeɗa écartira seeɗa ha tawa oɗa lutti kañum tum feere oɗa ka lutti kañum tum feere no wawi wono piyowi ngin ma ngayoyi woɓɓe inna e ndi gayi ɗin tati mboɗeri ndin e ɓaleri ndin e daneri ndin pottidir waɗa kumbe feere no faaliraɗa noon ɓay si hiɓɓodiri no dolni amara feere idan julɓe ɓen koni hande sayi julɓen no lo'i hande kaɓe woni toon fopp no wawi wano sondu ndu gabitti muɗum taƴa ma leeɓi ɗin fopp itta ndu akkita ndu coda ɗon ndu wawata wirude ko waɗi fayda hare nden gere on konnagu ngun haasidaku ngun fuu ko hakkude maɓɓe mo be ko hollata ngurgu ko si woni hakkude mum ka bolonda min anda min ɓuralan anda min ɓurala lasilankagal min ɗum gassa e hoore am tawa noon siko jana no aroy waɗay ɗum waɗi to ha tawa probléme ala en na muñoɗen tun kono hakkude julɓe ɓe muñodirgol ngol o
wallahu almustaan. hadis sakkitirɗo oɗo muttafaq alayhi hadis on no fotta sellugol muɗum. o hadis ɗo nayaɓo ɗo hande ko oɗo sakkitude janngude ko kanko watti 295 mbi deftena fuɗɗa janngede. wa an abi hurairata radiallahu taala anhu ittama abu hurayra rawiyatul islam qala o maaki qabbala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam alhasan bna aliyin radiallahu anhu nelaɗo ñande goo o lunni o tanirawo makko ɗo alhasan ibnu ali ibnu fatima tanirawo makko ɓiɗɗo geɗal makko sonnajo on fatima bintu nabi sallah sallam o lunni woni ko payku. wa indahu al aqra ibnu habis tawi oɗo neɗɗo wiyetede al aqra ibnu habis intayno ka makko ɗo andi aqra ibnu habis no jeyano e ɓe nelaɗo jonneno zakkaji ɗin ko waɗi ko jarribaɓe yiɗugol goɗɗum ko julɓe kono fayde ko julɓe fanninno okkorede tawi on no ari ka makko ɗon ɗen andi ko feeno sayidna ousmane ɓaw sayidna aboubacry ɓawa lontike kankadi ɓeeɗo o okkorayno ɓe waɓe tato ɓe arayno ɗon kikalaje mawɓe gorol ani no yiɗi goɗɗum ha feƴƴiti o jonnano ɓe zakka mo allah fata ɓolubihim. aboubacry tokkiti ɗon kono oumar ɓawo ɓe aro inni he l'islam heɓi doole islamu jeejata e goto ko jaɓama ɗum ka faka jonnata on fes. o tawi mo ari ɗon kane laaɗo imo jooɗi tun ko noon tanirawo nela kumpay kum tanirawo nelaɗo ari alhasan laaɗo nangimo ɗoni lonnimo ɗum ngalɗini aqra ibne habis ɗum ngalɗinimo few. fa qala al aqra wimo inna li 10 min alwaladi min miɗo mari ɓiɓɓe 10 ma qabbaltu minhum ahadan ha hande mi lunnaki hay goto e maɓɓe lunnaki. fa nadara ilayhi rasulullahi sallllahu alih wa sallam laɗo daarimo ha darɗe juuti. fa qala o maaki man la yarham mo yurmatake la yurham o yurmintake. ko tew e tew si a yurmaka yimɓe ɓen taɓan si tawi hay ɓiɗɗo maɗa a yurminali mo ha ɓannitoɗamo lunniɗamo mo yurminali ɓiɗɗo mo yurminta ɓiɗɗo goɗɗo no jeeya e yurmede a ɓandugol tilunɗama baba ari caw ka si tawi goɗɗo wanna ɗon ay ɓiɗɗo muɗum ta goɗɗo habbo yurmede ka oɗo ko ɗum waɗi mo mara ɓeygure o fotaka jonne responsabilité hay fus tawno ko ton ekkitete taw ko ton eltete ko taw neɗɗon taw o wowti dankagol ɓeygure o wowti e muññagol ɗin sattedeji ko heɓata ko ɓeygure nden wonde waɗaymo ko metti o ekkitiɗon hoore makko wawgo responsabilité gol hoore makko muññagol e financegol dankagol jeejugol waɗgol ni o wowti ɗum ɗon ha so jonnoyama no kadi ko janɗi ɓayde haray ko ɗuma ko ɓeydugol dimension on tun kono lasili on hino woodi awdi ndin no woodi. kono tawi neɗɗo ɗum ala ndaare ka portoɓe ɓen si goɗɗo wallini kartamo inilan faala laamade ɓe ndaaray taw o gila o jibina taw ko honno wawno fewno ko woni paykum hakkude famille o ɓe ndaara ka lekkol ko honno wawno toon sa wonno joni o heeɓi responsabilité o halfinama poste ko honno jogonno on poste ɗon hakkude makko e ɓe ardinoɓen ɓe ndaara noon ka ɓeygure makko ɓe landito ɓeygure makko nden fof ko honno yiiɗon e o jusane men o konno o jogori on honno dankori on est ce que imo muññi est ce que imo waɗe réaction heña est ce que omo ñaaɗi est ce que imo nunɗi est ce que ɓe tefay toon ɓe anda way ɓe qiiso ɗon ɓe innanmo wayi ni ka ɓeygure muɗum si o ɓeyni leydi ndin fof haray no tañƴina ko jang ma ɓenna ka hay ka ɓeygure makko to ɓen no anidi e makko ko soñdia tun ko ñaande tun ko sanction ji tun
oɗo jonatake leydi ko ɗum ka adna ɗo on fewno ɗo taw tanki ko ni ɓe wayi ga on moƴƴanayi ɓe gaɗato on mo ɓe no yangorani toon wo kono e nokkeli go haray nano entorki Allah subhanahu wa taala Allah waɗu en yurmeteɓe o maki mo yurminta o yurmintake yani sa yurminali tagore nden Allah kañ kadi yurmintama ko tew e tew kama to dino tuɗano kono ñawlirɗa wono kono yoɓirte Allah subhanahu wa taala o awa men kono o gollida e meɗen no wawɗen noon hakkude meɗen sa woni moƴƴuɗo e yimɓe ɓen yurmeteɗo yimɓe ɓen dankotoɗo yimɓe ɓen Allah kañ kadi moƴƴo e ma o yurmine o ɓeydane sa woni ɗum ɗa kanko ɗo tertuma e Allah subhanahu wa taala wi nelaɗo walaw kumta faddan galida alqalbi lam faddu min hawlika am Muhammad fi kala gomɗingol ma gongine ñentine yiɗe no farli kono sa woni ñaaɗuɗo ñanguɗo mettuɗo fi howniɗo townitiɗo foppu doga e pottitoma ene luttuɓe kan itte sikke en torki Allah yalla ɗe moƴƴuɓe waɗa en newiɓe waɗa en renoɓe haqqeji ɗin e horma ko julɓe fof wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin ko en ɓe hettoto seena o ka fatunde